Khawvel hian har satna pakhat ania energy kan man za panga lai mai he tui kong sim te a hian ain ngat kum tam tak chung chu helai tui kong pumpelh tum hian ro man na engenge mo an lo siam to thina ma ro chu tun thleng hian atakrama mu tur alom chuang lo Strait of Hormuz an te he oil manga Khawvelin sum don ton na kong poimo ber ania ani na taka chuan he tui kong poimo tak he ano chon ngot theilo Strait of Hormuz he azim lai bera chuan mel somni pakhat chawa zaw ania heti lai hian longkal na tak tak shipping lane hi chu late le zualin mel ni vel chawa zaw ani he tui kong sim te a hian ni tinin oil hi barrel makta doi somni atanga somni pakhat vel set akal tlang thina ei hi Khawvel pumina oil man za somni vel set ni in tuipuya oil tol zong zong mun lia thena mun khat don lai ani po heti lai hian oil hi chu until tol pakhat ve mai chau alani a he tuipui konga hian Khawvela liquefied natural gas LNG kan man zong zong mun nga thena mun khat 20 atanga 22% vel akal boka atam zok hi Qatar atanga local ani chu wangin Strait of Hormuz hi longvei wana kong satlia ani ringot lova Khawvel pum energy mamo vong nung tu poimo tak ti na ani chu tin he tui kong apoimo le zual na chu oil ron kal chuak za somriat pali deuh tho hi Asia ram sang sang entirnan China India Japan le South Korea te aluta chu wangin helai muna hian thil engemo athling ani chuan Khawvel economy hi aron soi ni ngal zel ani chuan a hel na tur kong dang bypass hi nga tinge an siam mai lo kan ti mai thea lekha chuan he ngai tu na hi olsam hle kong pakhat hi a hlo omani chuan kong dang siamin khomol lama tanga ol tol chua hi chuan he tui kong hi a pumpelh thea ma ro chu helai bor leilung pian mang hi heti alandan angot the ani lo Persian Gulf hi mun khata tang chawin lu le chua hi a thea a che vela te hian Khawvela oil reserve lian le atol chuana mun pui export terminal te hi anin bun vek wangin oil barrel pakhat thon chuak tur po hian he tui kong sim te Strait of Hormuz hi apal tlang nge angai he tui kong pe hel tur hian an rua le in biak rem na chau hi atok lova tuipui ra le lama oil vada chuak tur hi chuan ram le ram pal tlang angai ba ka thaler tlang sang le mun cheng che tak tak hi zo angai dona lo thei ta to ni se har sat na hi za chin fel thei ani ton chuang lo kumliam ta te khan helai che vela ram sang sang te chuan Strait of Hormuz ani nga na hi ti nep tumin ma an lo la to Saudi Arabia chuan East West pipeline siamin UAE point Habsan Fujairah pipeline asiam poka Iraq point kong dang zongin he tuipui kong hi aman tlem pha bok pepara chuan heng kong dang backup routes le chuana tur dang alternative exit te an manawang hian an har satna hi chin fel thei ni in alanga maro chu athon chua tam thei zong hi alape tham lutu hetiang bypass pipeline zong song te hian an thei na sang ber thlengin thokma se Khawvel mamo hi an la thon chuak zo chuang lova heng pipe zong song te na ni khata oilan thon chua tam thei zong hi barrel makta tuai saria tanga makta tuai kwa thleng vel chau ani Hormuz kal tlang hi chuan ni khata ringot oil hi barrel makta tuai somni chuang set akal chuak theya pipeline nen hi chuan in thlau tak ani ringot tin pipeline te hian ti thei chin an nei boka oil hi thon chuak thei ma se gas thon chua tam lama LNG long lian te ho hi chu lualan ngai na om lo bok natural gas hi chu Strait of Hormuz pal tlang long lian hawa te hian alain ngata eng anga pipeline network tha po hi siama se long lian te ho hi chu athlak zo don chuang lo pipeline hi atok lo ani si chuan hei aya lian zok khomola tui kong siam chop kenal lan ti te hi mangta se har satna omate hi achin fel vek thei mai long mo The second Strait of Hormuz an ti hi kumtam tak chung chu ngai tua aloni tua hetiang tui kong siam chop tuma ruam man na om musan dam canal an ti hi project ming thang le lian ber pol ani a
oman tlang lian tak hi tan tlangin Strait of Hormuz han kual ngai lo hian a pumpelh thei dawn heti lai hian me patang hi chuan ol sam mel deuin han langa se a takrama hi chuan a hau tak lutuk dawn helai ram leilung hi thaler mun zol ani vek lova lungchang tak solid rock hi atamin tlang te hi meter sang ni zeta sang te an ni hlom helai muna tuikong han lai chop tur hi chuan lung hi ton thluk le ding on tam tak lai chua angai dona sen so po hi dollar thluk le ding on sa chuang fe akai don hi Strait of Hormuz pumpelh tumna rotna chun ala ni lova kumliam ta te khan mega project sang lo tuang to in chung zinga chuan UAE tan thlanga Saudi Arabia thalera tuikong kal tlang tir tumna te po hi a om maro chu heng project rotna zong zonga te hian har satna a om veka senso a san don ba ka ram leilung a cheng chia in ram le ram rem ti na ngai don bok hetiang kong poimo maniram chunga kaltira thunei na chel chuan si lo hi chu an du in arin om lowa Khawvel thiam na mang hian lo lai tlang thei ta po ni se Strait of Hormuz si chu a thlak zo don chuang lo kum tam tak chung chu Gulf ram te ho hian Persian Gulf a hian trillion tam tak an lo invest to a oil terminal lian tak tak oil thlit fim na tele petrochemical mun lian tak tak te oma entirnan rastanura te pe hi chu Khawvela export terminal traber pol ni in oil le gas te hi an thon chuak tam hle chu wangin Strait of Hormuz thlak tur hi chuan kong thar chau ni lo facility lian tak tak te hi din thar le vek angai dona sen so a san lam chu tu ran lo ni ta se a hau tak lutuk don hei ba ka economic lam zong a thlir chuan long lian ho han lu lan zo thei tur hi a om lo super tanker pakhat chau po hian oil hi barrel mak ta tuai ni vel set a phur thea khomwala hetiang sa ta tam oil han son kwal tur hi chuan truck hi sang te lemo rail te hi manangai don lunga thil thon ni chu ol samba ka atlomin a hlok zoka ei tak hi Khawvel ram sang te in nga na ber ni in Strait of Hormuz poimo na tak ani po chu lowa Hormuz kal tanga oil le na sa per chu Asia hi ani poka Asia oil thlit fim na tam zok te po hi Gulf crude oil thlifim thei tura design ani veka wangin som ni som thum veli chu rin rol bera kan la nei don chu wangin Khawvel hian energy siam chu dan kong dang hi dap chho tran mek ma se he system a hian kum tam tak kan la tang don oil demand asana wanga Hormuz hi ron poimo ta thut ani lova amil tur infrastructure tam tak din ani to wanga poimo ta zok ani har satna lian tham thleng tu ta te hi chuan Khawvel hian backup ani ve thova strategic petroleum reserve hian nikhata barrel makta tuai ruka tanga sari vel hi chu marketa ata chuak theya oil siak chuak company dang te nen hi chuan apun bel thei pok maro chu emergency atan chawati ani angin arengin supply hi om theilova Hormuz hi athlak thei chuang lo oil chat lakram te ho mamo zual pu hru thei turang lek chau ani a nikhata barrel makta tuai somni kalna system hi zan khat thil thuwa hoi san ngot theilo malam huna thei chuan renewable energy intirnan electric car te po aron tam chho dona heti lai hian Khawvelina oil lama mo na hi ala sang chho ve zel tho abik takin Asia lam China India le Southeast Asia te economy hi Gulf energy a hian alain ngat thuk lutuka Hormuz hi apoimo tol tol zo chu wang chuan energy kan nei theina turata na infrastructure an din to tele he tuikong hi kum tam tak chung chu an la poimo reng don ani an soita ka tang te hian Strait of Hormuz hi nu chon thei ani lova pipeline te hian ingam chena puive pokma se an te lutuk tuikong siam chop canal te po hi phurom viu ma se atakrama han chang em tur hi chuan thil thei lo tluk ani a mundanga tanga oil lak te po hi hunrei lo te chung chau adai wangin lai tuikonga bok hian Khawvel hi a hoi lo thei lo ani